Siyabonga kakhulu bazalwane. Uma nibuka kahle kahle mawashiwe, it's exactly 3:15. Yashisa. Nami ngifanga ngathi ngayehla ebanje omunye kodwa uNkulunkulu ukhombe mina nami. Babunyandeni Thixo ukhombe mina namhlanje. Bazalwane, siyabonga kakhulu uBishop. Siyathoba kakhulu kuwe Bishop. Manje bazalwane, ngicela ukuthatha lesikhathi lesi singasayimoshi kakhulu. Cela singahlabeleli kakhulu mara ngizonikeza ithuba njengoba ngishilo. Kodwa ngicela ukuthi ke siphakamise manje indlovukazi uLady Senior Bishop Vilaka. Haleluya. Isabelo nje sihla siphakamisa ugogo naye akazokhumbuza abantwana bakhe. Khona kudala bamgcinile bangamboni ngoba niyazi ukuthi the kingdom of Swaziland imphethe nayo uyiphethe, so ukhona nathi la. Cela nje simphakamise kahle.
Senior Bishop Mashinini, Namage Senior Bishop Mashinini, Nema Bishop only Katen Nabomage Betu, Bishop Bengameli, Nebomengameligasi, Bafundisi, Nebafundigazi. Baba nebabanelikazi libanda lonke endlini ngesihlalo letehlukene ugcina ngabhonza eminyango amen nami bathanda baNkulunkulu kwekuqala ngiyanithanda nonke Izikhova letimela amen enhlitweni yami ngithi nangihleli ngithi ngalokholwa ngizwakuthula nowenama enhlitweni yami ngijabula kakhulu bona ngiselo kahle ngiyathinta nami angikhona ukugwaka abendazana kodwa kanti ukuthi ngiphukile noma ngiphuke nje ukuthi singase siphukile phela siyashelela lide lethi nje kwefika dimoni ebusuku lagamla lonyaka ngathi kodwa angeke lento amen bazana ngalendlela lefika ngayo ngaba ngibona ukuthi ngabe ngiyahamba amen bazalwane ngithi ke bathandwa lokho ke bazalwane akusilutho lokutho ukuthi sithandzane njengoba kusho lengoma ithi sithandzane singehlukane amen bazalwane mina ke bazalwane njengalokho nithi tangibingelele ngiyasathi nalesikhathi salomsebenzi nasesilimele siyalimata amen bazalwane nangibuka nalendlu ingaka ngiyakwathi nalokunikela ukuthi nasekunikelwa akubizwa amen bazalwane manje ke ngijabule mina nasito wembesa umholi ehlitweni yami kuye kube ukuthi lo mholi sisuke sitomembesa ngemisebenzi yakhe lemihle la empilo amen bazalwane asahamba endeleni ahamba nemholi wende tinto letinhle lekuzingakala kube nesikhathi nasembeswa achaso amen bazalwane ngiyathi mina usuke lapho lo muntu atawuphila bese ke thine sesiyabambelela ngekushumayela sengathi khona lo tawuphenduka la kithi amen bazalwane yani saphenduka sonke sikhomba nje lethi amen bazalwane ngiyathi ke bazalwane ngesikhali kunalo msebenzi ufunakala sikhulume bese senza umsebenzi amen bazalwane mina nje bazalwane leswathi na ufika kude nje nale ukukhuluma ngisona ukugcokisa amen bazalwane njengoba nanyalo nama ngifuna ukubambelela tawusukuma mkhulu amen bazalwane umsebenzi amen bazalwane kodwa ngijatshiswa ukuthi nami ngibingelele ngiyanithanda abantu abakhe nangivalivile kuthethelela kunendlela lesihamba uyivele ukuthi lendlela ayivula kodwa na umfana kaNkulunkulu ufuna bese lefika lelizwe so kodwa ungalungiso imali le uyake sokuvume nje ukuthi wena wonile ungaboni amen bazalwane bese efike ebandleni ukuthi abantu abami ngithanza nonke nyalo ngiyanithethelela bonke lengane ndakona mina amen bazalwane bekathi mkhulu la ungaboni ufunakala bese uthi wonile amen bazalwane ungalibali ukuthi angiboni kwathi lozwela wona kodwa ngalokuthi labantu baye bathi wonile saluvuma ukuthi wonile amen bazalwane so lembanda ntaqhubeka bazalwane liyembili ngithi ke bathandwa angikho lapho kahle bazalwane ngithi nje ngiyamthanda nje swakhuluma umoya wami babe simelane sengubonile mahlandla namake amen bazalwane aze ngamnatha lelinanzi lekhaya bazalwane amen bazalwane ngithi bathanda baNkulunkulu nami ngithi ngiyabonga babe nafika kulo msebenzi le ivesi nje lengithandzako bathanda baNkulunkulu angifuni ukukhuluma kakhulu
ngithanza nje umthandazo waDavida. Amen bazalwane. Nakathi Jehova umalusi wami. Amen bazalwane. Angeke ngiswele lutho. Ngakho babe mengameli wami. Ngithi Jehova umalusi wakho ngeswele. Noma uhamba nje siqoqise selithundo lokude loDavida. Wena kuphela nahamba nankulu ulalela yena. Amen bazalwane. Lapha ebuholini siyathuma kodwa akusho thina usondeliwe kuthi phela lona lomgcobile selendisi. Amen bazalwane. Angaphuma nje umkhulu athi yaleswatini ubude lemali uthi akudingi ukuthi emkhulu ngiphi imali uthi ngakanifunwa nguwe kulesigaba lokusikhulume kahle nabathi umengameli hayi walakhaya weTikhova tonke. Amen bazalwane. Lekithi-ke Swatini-ke siye sithi sive kahle ukuthi awusiye umholi weTikhova. Mkhulu-ke wefika kwabona ukuthi eSwatini awusiye umholi weTikhova kuphela. Ukhanza babhidene bonke lamabandla. Amen bazalwane. Afika semkhulu nogogo wethu sonke. Amen bazalwane. Ngakho bekathandwa ukuthi babe simelane wena wethu sonke. Nakathi mkhulu uyanile uyakhona. Amen bazalwane. Mina nje bazalwane kulabo babemyeni lapha eTulu. Beta sonke isikhathi noma umhlangano nithangimba baba. Hamba babemyeni emhlangano. Amen bazalwane. Bathanda baNkulunkulu abuye angitshelele lokuqiniso. Awengethi. Nawe babe simelane ngisho njalo ukuthi babwami lokuyeke ukukhuluma lokunye ungahambi wedwa. Angithi mina ngikwathi ukholwa kakatheni. Ngakatheni umholi bekaphathelwa sikhwama invombadana yasebandleni. Asale mama. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Bona bazalwane ngiyanyana kodwa nje impilo yakasengiyaya. Amen bazalwane. Bakutawuphekele manda leselo kulosenza. Amen bazalwane. Ngeke umuve makathi kungamele abantu benenjani. Amen bazalwane. Nyakuhleka imake lokho. Haleluya. Amen bazalwane. Napa nobabili. Angifunde size sikufanise kodwa nomake lelithi ngokushonile ngokuphela. Enjani abantu bazalwane kunakethiwe kufakele ukuthi amen bazalwane. Ngisho ukuthi ke bathanda baNkulunkulu siye sithi umuntu uyadelisela igabhala. Amen ngaze nilahleni. Amen bazalwane. Ngisho ukuthi bathanda baNkulunkulu nabe ngilokole umfundisi njani kusho babe simelane nonke bazalwane ngimthanda egameni likaJesu Kristu. Ngithi uNkulunkulu uyephana umusa. Usiphile umusa silala sikhona khona ngemusa. Futhi udzinga babubekeke. Wekukala lokuba beletife tiyaqhamuka. Tiqhamuke utibonele ukuthi ngathi asihambe. Kodwa uNkulunkulu uthi udzinga ubekeke. Bese kuba nemphumela. Lothi wena kanilapha ngibeketela nje. Lapha kani kunento lehle uNkulunkulu akungavetela yona. Amen bazalwane. Ngiyithi bazalwane nathi noma kunje. uNkulunkulu mina angeke ngithangisabi lutho. Futhi ngicela sibeketele. Lokubeketela ke ngiyakufuna ngoba asathi ukuthi uNkulunkulu nakasentela into lethisi ngokanje. Ngale ngembili usibekele into. Usibekele umvuzo lomkhulu lotasijabulisa kusasa. Amen bazalwane. Kodwa nasibeketela lokujabulisa baholi bami nonke nathi konale ngiyanathi nonke kodwa nathi nonke. Amen bazalwane. Ngiyanibona. Amen bazalwane. Yize ngithi kodwa ngathi umake bani lelosi. Kodwa nje ngidawubhaka lenyelanga. Hayi umake bani ke. Amen bazalwane. Bese lethinto seyadithola. Uyathatha ngemehlo kodwa ukhanze ungadiboni ngengqondo. Amen bazalwane ukuthi ngithi ke bazalwane nani bantu labasha. Ngiyanibonga kakhulu. Emveleni yendawo
yendanja ungathi nine nakhathi amen bazalwane nakusuka bafana abantu abamneswatini bathi gogo sishake ko practice befike kuqala la befika namhla befike eBontoni bathi gogo siyawuhayikha amen bazalwane lento kunento lebhudutane ngekhathi kulabantwana le uyabona nangabe ngibhudutana kuwe kuyokuthi nangetinyawo ungafika manje ngelitubana kanti ngeke utafufika lapho sothi amen bazalwane kodwa ngesikhathi kunalo mnanzi bazalwane kunelitubana bantu abami ningakuyekeli uhlangana amen bazalwane nibe into lento lenyentako nina sporting idlo ukuthi iyakhuphuka uyabona nje neJohannesburg ngivothi gogo basithe bayihlasa yadibana kaMkhulu amen bazalwane lithi ke bathanda baNkulunkulu ngiyanibongela abantu abami ukuthi iqhubekani bogogo nami labanye ngababone eSwatini befika nami ngenkozo yami bazalwane nasidudla ngasibona sesikhona amen bazalwane ngiyamthanda Jesu ngiyajabula kakhulu manje ngiswele impiko demdisi amen bazalwane ngijabule lokuthi nje uyathi abantu labakholwa ngiyabathanda ngithi nanyalo ngicela lesikhathi nalo lezinzaba zaseveni ngoba nangingafanele ngaze ngayizulwini ngilitshela nginzabatana amen bazalwane ngithi ke bathanda baNkulunkulu nami ngiyabonga kakhulu bobabe bami baholi bami lonke ngiyanthanda Nkosi yami ngiyanthanda kakhulu ngicela uNkulunkulu asisite babe senior wethu amen bazalwane ngithi nangikhuluma ngithi lokumhlupha ngihlushwa iqiniso mina engakuthanda lokulimi ngeqiniso amen bazalwane ngithi nangicabanga ngihleli ngicabanga i-Archbishop yami imali kakhulu bazalwane bathanda baNkulunkulu la ikhuluma bazalwane isishiyela babe senior wethu mashini na senior wethu Nkosi ithi leli bandla leli nasenedlulile liyaphathwa ngabantu ababili kanye ne-high executive amen bazalwane bathanda baNkulunkulu ngiyambonga baba Nkosi mabhalane wethu amen bazalwane lomkhulu phela amen bazalwane wale tindefrati sinasentibheza bese sibisa letikhonkwane amen bazalwane ithi ngiyabonga kakhulu futhi letikhonkwane tibuya tifundise nalala kancane amen bazalwane nayikhuluma indvodzana ishoboni ithi uva sowesaba kanye esikhani nalala abakhulu uyesaba kodwa usinawuthi yababuka khanzela amehlo amnanzi batawusho kusisakhawuta ubona nje sazi sobheka phasi amen bazalwane sobathanda baNkulunkulu nangedlulisa sibongo lesinjalo babedlala ngiyabonga kakhulu babona bobabe nabazala lebakhanzile ebahlonipha amen bazalwane mina ke bathanda baNkulunkulu ngiko ngibonga bazalwane ngile emuva ngiyibuke letini bese ngibonga babethula size sibe bahle kangabe bazalwane ngithula amen size sihlabele kamnandi kangaka amen bazalwane usathiwa thula ngasukubonga kunemntwana nami nje nanyalo umfundisi uthi egogo ngeke ngigqoke mina ngekho mbatha amen bazalwane i-Archbishop yaseSwatini amen bazalwane athi asho weshana uzokwangisala athi ngikhuluma impela la Swatini amen bazalwane bathanda baNkulunkulu sasihamba ngebhasi thina inkosini naseTheguti wabe basala bazalwane basaliswa ukuthi ungakahlambeli ishanda ungeke ngeke amen bazalwane yedaba ayilanikeli nqa basala bathi sihambile hey bobani bathiwa uthinte bathi nje bonkambule nani amen bazalwane babuyele eSwatini befike bahlanyela levangeli amen bazalwane la eSwatini kwakuthiwa nakuhlatshelwa kuthiwe nenda lento leshaya vulaka kodwa nyalo wathi sibiya breakdown nalokho eSwatini wathi ngithi funa abantu bagcine bahlata bonke manje kude umuntu lokuthuma
umkhandla athungelo kwabokozwana lokwabobulu wokuthungela kodwa kunjalo kugrey ukhandle ukuthi bonke sebahlabela lesisha bebasisho basisisha amen bazalwane lithi-ke bathanda bankulunkulu nama hayi ubambelelo wakho ngento yakuthi uyabona na ubathanda abantu bahlekela talele bangakwazi amen nami bazalwane ngiloko ngithi kela mina ehlanu nje nkosi yami thangatha ngaphili nalala abancane babe nayo hlanu uphile kutowehla kuze kugqoke umfundisi wami yile abafundi wabo sokuthi-ke ngiyabonga kakhulu mkhulu siyabonga amen
Siyabonga kakhulu kugogo bazalwane amazwi okusikhuthaza babushanduzwile babugogo beyakhuluma nawe Bishop laseSwatini wakhohle ukwehla baba bengicela ukuxolisa kakhulu kubazalwane base-Asariya ngiyazi ukuthi ningibhekile kodwa isimo nje esincane cela nibekezeleni bazalwane kudlula nje usenior bishop emva kwakhe nani sizonakekela siyile nkonzo ebathandayo vele abeze ekhaya kodwa nje bengicela nje nisibekezele nje kancane inkosi yomusa insize amen manje ngalesi sikhathi bengicela ukubiza ubishop eGauteng ubaba umsiza awuyaskonaye nje uyasama up noma usika ngejikayo uyophakamisa usenior uyosho naye siyabonga kakhulu amen sihlalelele sihle siyaphakamisa ubishop bazalwane Fly, Izikhova fly. Shine, Izikhova shine. Ngokukhulu ukuzithoba bazalwane abathandekayo. Ngibingelela uSenior Bishop
Mashinini unye nolady bishop. Amen bazalwane. Ngibuya ngibongelele abobishop bonke nabomongameli nabomongameli. Amen bazalwane. Ngibingelele lonke nebandla likaNkulunkulu elikhona phakathi kundawo kunye nentsha yonke. Amen bazalwane. Nami ke angazokumosha isikhathi bazalwane abathandekayo. Kunamazwi engifuna ukukhuthaza ubaba wethu ubaba uSimilani. Umpostoli Paulo uma sifunda lapha kuTimotheo wesibili sifunda evesini lika-15 kunamezwi la umpostoli Paulo akhuthaza khona uTimotheo. Amen bazalwane. Uthi kule ndoda khuthalela ukuba uzibonakalise uthembekile phambi kukaNkulunkulu. Amen bazalwane. Isisebenzi esinganamahloni esiqondisa kahle izwi lenkosi. Amen bazalwane. Abuye athi izinkulumo zezwe uzigweme. Bashile abafundi ngaphakathi kwendawo ukuthi lokhu okungenako emlonyeni akusiyinkinga, kodwa lokhu okuphumayo yikona okuyinkinga. Amen bazalwane. Kuza kuthi mase ugqokile, uma sewugcokiwe njalo baza kuba khona mhlambe nabathi sowumile izilonda ngemakhwasheni. Amen bazalwane. Kuza kuba khona mhlambe nalabo ke abathi mhlambe awusabulisi sohamba ngenye indlela. Amen bazalwane. Kodwa umpostoli Paulo uthi konke lokho lezo zinto bese uyazigwema oragela phambili ngemsebenzi emihle eyikaNkulunkulu. Amen. Lithi izwi lenkosi ngelinye lamalanga uma sifunda lapha encwadini kaGenesis 35 sifunda evesini lika-9 uNkulunkulu ugqoka le ndoda uJakobe. Uthi kuJakobe, wena ndoda, njengoba igama lakho linguJakobe, namhlanje igama lakho selizawutshintsha, uzawubizwa ngokuthi ungu-Israyeli. Haleluya. Le gama lakababa wethu uSimelani bekumfundisi, namhlanje sekuyogidla isitende sokuthi sekungumongameli. Amen bazalwane. Sekangupresident ngokugcweleyo. Lithi izwi lenkosi uthi uJesu kuJakobo, njengoba negama lakho selitshintshiwe, namakhosi onke azaphuma ekhalweni lakho, nama-Israyeli wonke azakhothamela wena. Lithi izwi lenkosi uthi kuye, lesasipho engasipha u-Abrahama ngabuya ngasipha no-Isaka ngiza kukupha sona. Amen bazalwane. Sizadlulela nasezizukulwaneni zakho. Ngamanye amagama izizukulwane zakhe nazo ziza inherita lokhu kwekwa-inherita ngumkhulu wabo okwashiwa ngu-Abrahama. Amen bazalwane. Manje uma uhamba kahle ezwini lenkosi, uqondisa kahle ezwini lenkosi, zikhona izipho eziza kulandela zilandela nemisebenzi yakho emihle. Amen bazalwane. Funda msinya mhlale phansi. Haleluya. Sifunda incwadi yethu kwabahluleli chapter noma isahluko 6 sifunda verse 12. Yena ufundeka ngalendlela. Ingelosi kaJehova yabonakala kuye, yathi kuye, uJehova unawe wena, awe elinamandla. Athi verse 14. uJehova wambheka wathi, hamba ngalamandla akho umsindise uIsrayeli esandleni sakwaMidiyani, angikuthumanga na. Athi verse 16. uJehova wathi kuye, impela ngiyakuba nawe, uyakubulala abakwaMidiyani kungathi bangumuntu munye. Haleluya. Nali izwi linye la bazalwana abathandekayo elingibusisako. Lithi izwi lenkosi la ingilozi yafika kule ndoda enguGidiyoni, yathi wena
wena qhawe lamaqhawe uNkulunkulu unawe. Amen bazalwane. Uyabona masikhuluma ngamaqhawe sikhuluma ngamadoda afana noSolomon. Bona abacela ukuthi uNkulunkulu abandulele ukuhlakanipha ukuze bahole isithaba sikaNkulunkulu. Amen bazalwane. Lithe ilizwi lenkosi lapha encwadini yezenzo 20 verse lika 28 yalithi mina ningaba haleluya. Nina ningababonisi nabacazululi baleli lizwe lisithaba sikaNkulunkulu yena azizuzele zona ngelakhe igazi. Amen bazalwane. Manje uma umbonisi awuthathi indaba uma bazilethe kuwe nawe uzidlulisela phambili. Amen bazalwane. Ngoba umcazululi umbonisi ngamanye amagama uwe okosi ukuthi uhole leli bandla likaNkulunkulu bese uyaliphandlulula bese uyalibonisa la kufuze ukuthi ulibonise khona. Hayi ukuthi mhlambe uma bezile kuwe balethe ukuthi bacazulule bese uthatha le ndaba nawe udlulisa la phambili. Amen bazalwane. Manje la ukhulunywa ngaleli chawe ingilozi kaNkulunkulu ithi wena uNkulunkulu unawe ulichawe lamaqhawe. Ngamanye amagama le ndoda iyazinyaza kodwa uNkulunkulu yena ufuna ukuthi kube uye ozawusindisa izwe laka-Israyeli ngaphansi kwalesihlandla sakwaMadiyani. Amen bazalwane. Kungakho le ndoda ithi mina nangakwethu sidobha phasi. Ngamanye amagama nekhaya la ngihlala khona la ngibuya khona sibabantu ababukeka phasi. Amen bazalwane. Kanti futhi mina ngimaswapela noma ngilasborn noma ngiphetshane. Amen bazalwane. uNkulunkulu uthi kule ndoda wena hamba ngalamandla akho onike wona ungawangezeleli wona la uNkulunkulu akuphe wona hamba ngawo. Amen bazalwane. Kungakho lapha evesini lika 16 uNkulunkulu uthi mina ngizabe nginawe. Bakamadinyana mase ubhekene nawo kuza kube ngathi ubhekene nomuntu oyedwa. Amen bazalwane. Manje nami ngalamezwi sikathi uNkulunkulu angabusisa konke baba wethu babusilimelayo baba uNkulunkulu alilondoloza ugcine nomuzi wakho ngizile nokuthi namhlanje bekuyi 30 anniversary. Amen bazalwane. Siyababongisa lapho singathi uNkulunkulu akafana. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngicela nje ukuthi singasayimoshi njengesivumelwano sami nani sekufike lesikhathi lesi ebesivumelene ngaso. Siyabonga kakhulu Bishop Msiza. Baba usimelana ungakhohlwa uGideon naye watshelwa baba ukuthi
hambe ngalamandla nawo nawe baba ungathi ungangezeleli lawo nawo ucine nje kiwo bazalwane nami